Seng Voice of the People's Party hinin kesngi kala Pynlong ya ke Jingialang Paidbah ke baar ha Nongstoin halor ke mat roster system bat ke reservation policy. Kini ke Jingialang Paidbah ke temu ban pan jingkershan na ki Paidbah ha ke baidai bat ke jingdawa ban kemi biang ya ke reservation policy jong ke jilla bat ban ai ya ke jingpensyai ke babet ya ki Paidbah halor ke jingpentrekam ya ke roster system. Haba ajing keren unong yalam ka VPP uba Arden Miller Wasoyamot uloong ba ka VPP kamday ka Seng ka balathaw tang banyakun ha ka election hinray ka yang scam na ka benta gijing jong ki Paidbah bat ka jilahi baro ka way. The voice of the people party noong ifikam day tang Seng election mereka dengan Seng kaban yang nang tang chat riu ketika Seng kaban yang nang tang ri baro ko gomang labu ya kata ke chi ngai ngin kun mara Paidbah ya kata ke vision lani ke chi ngai to revive